kuwona lo muzi esikuwona silapha eBunge indoda endala ikhuluma ngokuthwala ke manje bani othwala thina singathwala ithi indoda ngahamba ngiyakoshumayela ivangeli ngahamba ngicela isikhundla sokulala masengikhathele uthe ngilala ngivuke ngihamba ngoshumayela ngithi mase ngiqedile ukuzungeza lapho sengidlulela phambili bese ngihamba ngiyocela futhi komunye umuzi ukuthi banginike isikhundla sokulala lokhu nazathi abantwana benkosi kusuka lapho lapho khona uthi-ke ngafika komunye umuzi ngafika ngangenisa khona ngangenza umthandazo ukuvuka ngenza umthandazo wokulala bese ngithandazela abagulayo uthi ngelinye ilanga ngithe ngibona sengizothandazela abagulayo uthi kwase kungena intombazana le ntombazana ayingabona emehlweni yayinabo ubuso kodwa lobu buso ungaboni lapha okufanele kube khona amehlo kodwa umlomo ukhona namakhala ekhona uthi ngayithandazela igoli ngaqeda uthi ngayibuka le ntombazana uthi ngafikelwa ubuhlungu enhlizweni yami ukuthi le ngane izisibe lesi simo uNkulunkulu wayezondeni kangaka uthi ngase ngithi mntanami yayisiyasabela ingane hawu mntanami wazala unjena na ithi le ngane yabo baba ngazalwa ngisho ithi-ke le ndoda endala yini kwakwenze njani ukuthi uNkulunkulu akunike zonke izinto edingwa umuntu ophilayo abesezomcisha amehlo uNkulunkulu wayekuzondeni kangaka ithi ngane cha uNkulunkulu abazazangizonde mina njengoba ungibona nje isono sikanima ongizalayo ubani uthwele thina singathwele ithi-ke le ndoda endala yini kwakwenze njani ithi uma ngesikhathi eseyingane kithi kwakuyaye kufike izingane eziqhamuka kweminye imizi zizobuthana lapha ekhaya sifike sidlale nazo ingane bese kufika ithoba lokuthi sidlule siye komunye umuzi sihambe siyodlala khona uthi-ke uma omzalayo kwakuthi mase kuhanjiwe sekuyiwe komunye umuzi bese ngisuka nami bese ngingena indlela bese ngiya kulo muzi ngoba njengoba ngihamba nje ngingaboni indlela ngizwa ngeenyawo uthi-ke ma
ngihamba ngifika kulo muzi afika tu uma wena ulandela uthi bese ngithi ngizodlala uthi ke abesethi uma kulengane eyayingaboni lalela ke la asekudingi nala ngoba njengoba sizodlala nje uzosiphazamisa emidlalweni esiwudlalayo ngoba awuzukuyibona into esiyidlalayo hamba uphinde kini uthi ke bese ngithi nami ngiyathanda ukudlala uthi kusho lengane abe sihamba la uthi abesengixosha angikhipha ngesikhala athi hamba kini uthi ngihambe ngiphinde ekhaya uthi le ngane mayisihambile iphinde ekhaya uthi ngelanga elilandelayo mase kuzodlalwa ngoba yayinothando lokuthi izodlala nezinye iy'ngane ezingontanga yabo ithi mayisiqhamuka athi wena ngikutshelanga yini ukuthi musukuzala ngoba uzosikhathaza ngoba awuboni ubani othwele thina singathwele uthi bese ngisuka bese ngihamba xoxa le ngane engaboni khuluma ngale ngane eyayingaboni uthi bese ihamba le ngane ibisiphinde emuva uthi mayiphinde emuva uthi ngelanga elilandelayo ebese ibuya uthi wathe jika uma wayesehamba wayesendlini lo mdlalo siyawazi abanye bayawazi abesehamba besendlini afike endleleni afika bopha amafini nathi sasikwenza kodwa wawushawa ucishe ubulawa sambe sibopha amafini endleleni senzela ukuthi sifuna ukubona umuntu omdalewa kwakumdlalo wethu kodwa mawubanjiwe wawulala ingubo uyibambe ngamazilo abesehamba bopha amafini endleleni ithi mayithi iza le ngane ithi ihambele iqhubeke ishaye phansi iqaqe ifindo ithi yadlula ifike kwengaphambili ifike ithi iyahamba ngoba yibone bisiyiqhubeka ishayela phansi kodwa iwaqaqa onke la mafindo ihambe iziyofika la kudlalwa khona uma isifikile abesithi uma wale ngane udlule kanjani amafindo nekade kubophelewa manazaretha mangaka amafindo asesiwabophela abanye abantu banothwele thina singathwele uthi angiqashe uthi ayiqashe le ngane isuke le ngane ihambe ifike ihlala endleleni iyibuka iy'ngane idlala iyafisa ukodlala kodwa iqoshwe ile ntombazana ihambe le ngane ibuyele emuva mayibuyele emuva ihlala usuku olodwa kuthiwa usuku olulandelayo bese luyangena uthando lokuthi ngifisa ukodlala isukele ngane yami bayibona iyaqhama funani la wena kade nokutyala ngathi akudingi ayiqashe yathi isuka le ntombazana uma isihamba nabazali bayo iyakotheza ehlathini yafike yatheza ehlathini yayisikhameza yabuya nawo ameva yawathatha yawathukusa uyabuza unini uzowenzani la meva hayi kohlala ngawo ma thema sekusile ngakusasa yawathatha la meva yahamba yawabeka endleleni la kuzohamba khona nengane engaboni
yasuka ingane ngendlela yathi mathi yahamba yahlatshwa ameva yahlala phansi yawakhipha ameva yasuka yaqhubeka yafika ngaphambili khona amanye ameva yahlatshwa ameva yawakhipha ameva yahamba yaze yawufika la kuhlala khona ithi le ngane ufuna nako ngiwabelile ameva endleleni uhambe kanjani wona hamba lini hamba yeza uthumekile uthumekile uzofika emhlabeni kwafika isikhathi sokuthi umagane uthi mayiseganile uma washada kahle wasina kwenziwa zonke izinto kwangabikho sikwelethi uthe umama eseganile mayiseqala sezibula wasibula namsinishe banothwele thina singathwele